I dobar dan, ljudi moji. Danas ćemo igrati FIFA 15 Ultimate Team. I kao što vidite, ulazimo u FIFA koja naravno učitavam i preskačemo ovaj deo. Tako da idemo dalje. I evo FIFA, učitava se i došao sam pokažem moj prvi tim s kojim ćemo igrati. S kojim ćemo igrati utakmice, ali nažalost malo baguje FIFA. Baguje FIFA izgleda šteta, ali evo učitava se polako. Ajde. Da, ajde FIFA, ajde. Da, ajde. Hoćeš? I ne rade serveri, ljudi moji. Tako da idemo na Hockey Fight. Danas ćemo snimati Hockey Fight, ali u sljedećoj epizodi snimat ćemo FIFA 15. Možete vidjeti moj tim i moje ostale skladove, pokazivat ću vam skladove. Danas ćemo igrati jednu borbu, prsa u prsa. Da, protiv tebe naravno. I igramo borbu prsa u prsa i krećemo. Da, prsa u prsa borba. Da, prsa u prsa. Prsa u prsa, da. I da smo izgubili, ali to je to, ljudi. I to je to, ljudi, za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.